Hagajing penkhalai na kabanta gajing lekai round of 16 quarter final but semi final jo gajing lekai UEFA Champion League ka PSV kani khun Persia ai ka Arsenal ka Club Brugge kani khun Persia ai ka Aston Villa ka Dortmund kani khun Persia ai ka Lille ka Bayern Munich kani khun Persia ai ka Leverkusen but baro art league dagi ken hun na ka Bundesliga ka Feyenoord kani khun Persia ai ka Inter Milan ka PSG Persia ai ka Liverpool ka Benfica Persia ai ka Barcelona bat ka Real Madrid Persia ai ka Atletico Madrid bat baro art league negi ken hun gidei na La Liga bat ka bas Newburg na gabanta gi klub Premier League bat kum juro ki klub Bundesliga babaro light league ken hun gi bay urung syakara of 16 ki hab aga ju kaliang kata kemut batang ka way na kini ki light league ken hun ki bay urung syakara of 16 kila ban poi syaka final kat bagi ken hun na La Liga bat kum juro naga League 1 kidon baro arliang balada gi job kila bania kendu final paramaki kum ka Real Madrid bat ka Barcelona kidon laga jong kaliang